Чыңгыз Айтматов. Бото көз булак. Будан жетпей арыған, куш канаты талыған, 40 күнчүлүк жолу бар, кайнатылуу шору бар, анар кай деген жер ошол. Элден. Кайнар булактан чаканын капордосунан суу суза бергенче ээн талааны жаңырткан ач айкырык чыкты. «Эй, академик, томшоңду канжалатам!» Селее катып калдым. Кулак түшөдүм. Чынында менин атым Кемел. Бирок тиги кыйкырган неме академик деген атка кондуруп иди. Тыңшасам, наркы беттеги трактордун үнү өчүптүр. Менин тумшугумду канжалатчу ошол трактордун ээси Абакир. Ал мага дагы өкүрүп бакырып берет. Кала берсе, моштум кезеп тап берип калат. Трактор экөө, мен жалгыз. Ошол эки тракторга мен бу жалгыз аттуу араба менен сууда, майда, майда, дагы бар балекеттин баарын жеткирип туруш милдетим. Тракторлор болсо бу аймактагы жалгыз ушул булактан күн сайын алыстап баратат. Учу кыйрына көз жетпеген жер үстүндөгү жалгыз коштонда, коштогу жанар май куйган цистернадан да акырындап алыстап барат. Цистернаны сүйрөтүп тракторлорго жакындатып коймок элек. Кайдан? Алда жалгыз башатка байлануу. Тиги Абакир деген неме аны түшүнгүсү жок. Качан болсо трактор туруп калса тумшуңду канжалатам. Кайдагы бир бок мурун студент сөрөйдүн айынан убактымды бошко коротоюн деп жүргөн мен жок, деп бакырган. Мен студент эмесмин. Институтка өтүү капармада кирген эмес. Мектепти бүтөрү менен ушу анархайга келдим. Бизди буякка жөнөтөр алдындагы жыйналышта ичинде мен бармын. Бизди дың боза турган эр азаматтар, жаңырган чөлкөмдүн тайманбас баштоочулары деп атаган. Эмичи? Академик атка кондум. Уят. Аны чыгарган Абакир. Өзүмдө да бар. Аңко башым балагы ялданып ойма келгенди абайлабай айта салам. Анан уккан журтка күлкү болуп. Бирок бул кыялкештигиме жалаң өзүм эмес. Тарых мугалимибиз Алдыяров дагы күнөөлүү экенин бу жердегилер кайдан билсин? Өлкө тааныткыч Алдыяров. Анын айтканын оозума ачып уга берип, мына эми азабын тартып жүрөм. Ошону менен бочкемди толтурбастан арабамды жылгадан айдап чыгып жолго түштүм. Мында жол дегендей жол деле жок. Ушу арабамдан эле калган из. Трактор береги карарган кең айдоо жердин этегинде турат. Кабинасынын үстүнө чыгып алып, Абакир дале муштумун абага жаңсап, мени ашата сөгүп кыйкырып турат. Атка камчы салдым. Бочкедеги суу чайпалып, далыма чачырап келатат. Ага карабай атты кубалап барам. Буяка да суранып келген өзүм. Кыйнаган эч ким жок эле. Башка балдар Казакстандын гезиттерде даңазаланып жаткан кадимки дыңына кетишти. Анархайга мен жалгыз жөнөдүм. Бу жердеги иштер быйыл жазда гана башталды. Ошол үчүн эки эле трактор иштейт. Башчыбыз агроном Сорокин былтыр уш жерге уй тилиндей тилкеге кайракы арпа айдап, тажрыйба кылып өстүрүптүр. Түшүмү дурус болгон дейт. Айлана талагада ошондой болуп өсүп берсе, анархайда кыштаган малдын тоют маселеси оңой чечилер эле дешет. Антке менен бул келгендер деле кылчактап иштеп жатат. Анархайдын жайы кургак, күнү ысык, башка чөө эмес темир тикен көк кезинде куурап калат. Бу жерге мал кыштатчу колхоздорда азырынча башкалардын эккени эмне болор экен байкайлы деп тартынчыктап турат. Ошол үчүн ээн талаада иштеген бизди салаага салып эсептеп чыкса араң жеткидей. Эки тракторчу, эки чиркөөчү, ашпоз катын, суу ташыган мен, анан агроном Сорокин. Болгон ушуларыбыз. Бу жерде биз бар экенибизди дүйнөдө жан адам билбес чыгар. Дүйнөдө эмне болуп жатканын биз да билбейбиз. Тек Сорокин гана окто-текте бир жаңылык айтып келет. Ал атчан жакын журттагы чабандарга барып, рация аркылуу чоңдор менен жаакташат. Иштин жүрүшүн кабарлайт. Дың дегениң, дың коңторот дегениң, кагаз канактаган калың эл жабыла иштеген улуу жүрүш деп жүрбөдүм беле? Ушунун баарын кылган тарых мугалимибиз Алдыяров оозун ачкан окуучуларга анархай деген кордойдун бөксө тоолорунан Балхаштын калың камышты жегине чейин жайылып жаткан, нечен кылымдар бою буурусун чийбеген, кетмен тийбеген, толук шуган шыбактуу айдың тала. Эски кишилердин айтуусуна караганда илгери адырларына жылкы үйүр менен сиңип жоголуп кетчү экен да,
Köpten keyin gözgö çaldыкsa bary japay bolup kalçy eken. Anarhay degen ötken zamandardyň tilsiz güwesi, jer mayışkan soguş maydany bolgon, göçkön ellerden termelgen beşigi bolgon. Bizden günderde anarhay kütüregen kolhoz malyna kışta jyluu, kışta osu, jaýda salkyn jaýytyna aylanmak. Haytor uşintip jomakta aýta berse, gözi açylelek baldar ozun açpaganda gantmek. Al gezde jakşy eken. Anarhaydy kartadan garasa gala kanday jer. Emiçi. Taň atganda mow oňbogan arabany kuwalap jürgen. Kaş garaýganda tırp eteri alym galbay, atty araň çıgaramda maşinege jükdep kelgen taňgak çöpden salam. Anan aldy yapa bergen tamagyn epde içip, boz üýge süýrelip giremda tars katty bukdaýym. Anarhay şubakdy jaýkyn tala ekeni ras. Kıdırıp jüre bersem, göz gaýkygan görkün göre bersem, dep suktanasyň. Birok wagt jok. Başgasy eşdeme mesele, abakirge gaýermen jakpay kaldym. Al emne üçin meni jek göröt, uşuga düşüne albaýym. Görörgünüm mындай bolarum murda bilsemçi. Men, maselen, tabiatdan arganday kapilet kıyınçılıkların götörüge makul elem. Bu yerge meymanga gelgen jerim jokta. Birok birge iştep, birge jüre turgan kişiler tuuraly taakır oýlapmyn. Adam bardyk jerde birdeýle emespi desem gerek. Uş yerge maşine menen 2 tünöp jetdik. Meni menen maşinenin kuzowunda mowul 4 döngölök arabada gelgen. Oşonda uşu arabanyň aýnan uşunça gorduk görörümdi bilsemçi. Men çirköçülükke gelbedim bile. Jazdy traktordy janday jürüp üýrenip alarmyn. Anan özüm traktor aýdarmyn dep oýlap gelbedim bile. Rayonda da maga uşinti aýtyşgan. Uşul kyýal menen anarhaýga jönöp berdim da. Gelsem çirköçüler toluk eken, mıntep su taşıgı kılıp koyuştu. Oşonda ele kayra tartıp kete versem bolmak eken. Anın üstüne ömürümde moyunçak menen janjy gaçkarmap görgön emesmin. İşembilikte gana kant zavoduna varıp, apama jardamdaşbasam, ömürümde kara jumuş iştep görüpmünbü? Atam soğuşta ölgön. Atam bilbey kaldım. Mına eme öz bet aldımca turmuş aralap görgöndögü göýüm. Hattiň, geler zamat kayra tartkanda bolmak. Uyaldım da. Jynalyşda gança çuruçu boldy ele. Apam goýa berbey tırışdy. Al meni wraç bolsa dep jürgen. Men özüm gögörüp bolboy goýbadymby. Jardam berip turam dep araňyny dyrwadymby. Tedirek jönösök dep çydam getmedibi. Oýşentip kelgen men gaýra barsam, eldim betin gantyp garamakmyn. Aýlam getkinde su taşygyç bolup galaberdim. Ras azap tozogum arabadan baştalgan jok. Jolda kuzowda turup geletkanda aýlana terebelden göz aýry albadym. Mına el ozuna jomok bolgon baýyrky anarhay. Jaşyl raň jamyngan talada jülgösü araň bilingen kara jol menen maşina zymyrap gelet. Göz uçunda gögültür zakym oýnoýt. Jer jaňy köp erigen kardan zagi urat. Agaralaş buulu abadan bıltırkı guragan şubaktan tüyünen kıltıйып çygyp kele jatkan jaş şubaktan germek jeti kaňyl jardygy tyglayt. Karşı sokkan jelden jazdagy aýdyňdyň koňgurodoy şyňgyry menen tumsak tazalygy kulak uçunda zyňyldaýt. Biz göz uçundagy gökjekdi kuwalap gelebis. Alan saýyn gökjek jaňy adyrlарын açyp, alystagandan alystap jetkizbey getip barat. Oşonda men ilgerki ötken zamandan doşun ukkanday bolam. Jer mayışkan kalın kol, nayzalary gılgıldap asaba tuulary jelbirep, göçmen elden 1000 san askeri aç aykırık kusürö menen jer düngürep at koyup gelet. Göz aldyman kara çaňga gök menen jer birikken kandy soguş jürüp jatdy. Kılıçlar jarkıldap, jokerler uran taştap kıykırıp, buğdandar jer tepkilep ağzını ayt. Oşol gıdıl gırgın, kara sürgündün içinde men da jürem. Anan soguş basılıp, anarhaýdyň gök jaýygynda jumurtkaday boz üýler tigildi. Beýkutçuluk ornop, boz üýlerden tündügünen tezektin gök tötünü asmanga sozolandy. Tegerekde goro goý üýür jylky. Tigi çetde koňgurolary şyňgyrap, kar kıraday jele tartyp, gerben töler getip barat. Kaýdan geletganyn, kaýda baratganyn bilip bolboýt. Parawozdan sozulunku jaňyrykty doşu meni kyýalymdan oýgatyp jiberdi. Jal goýrugy jelge sapyrylgan tulparday, tütünü vagondordan üstünden tolkuy uçup, parawoz arkyrap baratypdyr. Alystan maga oşondoy göründü. Anan poyezd akyrındap kiçireýe berdi. Karaýgan syzyk aýlanyp akyrynda görünbey getdi. Ay talada adaşyp kalgan raziyettin tuşunan temir joldy kesip ötüp biz nary jönödük. Men bar sırymdy koşga gelgen gün ele bildirip aldym.
Жолду катар көргөн кыял элестеримен али бошон элек болсом керек. Коштон тигиндейрээк бир дөбөдө байыркы таш баба туруптур. Кароолго койгонсуп белчесинен жерге батып, жансыз сокур көздөрүн ай талаага кадап, боз таштан сомдогон моло кылымдар кыймылсыз ушул орунда тургандыр. Жаан менен желжиген оң көзү агып калгандай. Кыйгач кабагы жабылып олураят. Таш бабаны көпкө айландыра карап чыктым да, үйгө келип Сарокинден сурадым. Сиз кандай ойлойсуз, жолдош агроном? Могу таш бабаны ким койду экен? Сарокин бир жакка аттанып жатыптыр. Калмактар койгон чыгар, деп коюп жөнөп кетти. Ошону менен тынып калсамчы? Жок, бирөө оозуму тырмагансып, трактористтер менен чиркегичтерге кайрылдым. Жок, калмактар дегени анча так эмес. Калмактар бу жерде 17-нчи кылымда болгон. Тиги болсо 12-нчи кылымда көр башына койгон эстелик. Кыязы таш бабаны батышка жортулдап бараткан монголдор койсо керек. Алар менен Энисейдин башынан Тянь-Шанга кыргыздар биз да келгенбиз. Биз келгенче бу жерде кыпчактар жердеп турган. Алардан мурун куйкул чач, көк көз адамдар жерлеген. Тарыхка андан ары сүңгүп кире берет белем, бирок трактордун жанында турган комбинезон чоң киши сөзүмдү бөлүп жиберди. «Эй бала!» деп мага кыжырлуу карады. «Билдик сенин окумушту экениңди. Үйдөн барып тавот салган шприц ап кел». Мен жүгүрүп барып ап келгеним солидол салган шприц экен. «Эй, сен академик болбой куруп кал», деди алиги киши канталаган көздөрүн мага текенектей кадап. «Чалама ол бизге лекция окуйсуң да, өзүң оозуң кайсы десең мурдуңду көрсөтөсүң». Ошондон баштап академик аталдым да калдым. Мына азырда арабаны кубалап келем. Ага болбой Абакирдин жагы басылар эмес. Айдоо жерди малтап сөгүнүп каршы келетат. «Сен бала, сыккан биттен бетер илбейсиң да. Сени күтүп акыйып отура беребизби? Муунтуп салайынбы? Иттин баласы. Азар болсо бир бок мурун академик кем болор?» Унчукпастан трактордун түбүнө айдап келдим. Унчукканда эмне демекмин? Трактор менин айман туруп калганы ырас. Кайра чиркегич Калипанын ортого түшө калганы абийир болду. «Сабыр эт, Абакир, кыйкыргандан пайда жок. Карачы, ансыз да өң алеттен жок байкуш бала». Менин калтыраган колуман чаканы алып, Калипа радиаторго суу куюп жатты. «Алынча тырбалаңдап жүрөт го. Карачы, үстү башы сыгып алма, тер». «Тер болсо кантейин?» деп Абакир ого бетер заарланды. «Үйүндө китебин окуп отура бербейби?» «Койчу эми», деп Калипа аны жошутуу менен алек. «Ачууң аябай чукулда. Анткениң болбойт, Абакир. Мындайлардын кылыгы менен боло берсең, арам өлөсүң. Пландын аткарылганын сенден эмес, менден сурайт. Менин түймө жеткен ушул макоо окумуштуу экени менен кимдин иши болот?» Менин окумуштуулугум өз башыма тийген бале болду. Эмнеге окудум экен? Анан калса шорума Алдыяровдун туш болгонун карасаң. Абакирдин жанынан тезирээк жоголгучу ашашам. Загондун аркы башында Саадабек деген дагы бир тракторчу күтүп отурат. Жашап калган олуттуу киши. Ачууланса да билгизбейт. Артыман мотор татырады. Абакирдин трактору ордунан жылды. Мен жеңил дене дем алып, купайкенин ичиндеги терлүү денем бир чыйрыгып алды. Эмне үчүн Абакир мындай тескери ачуулуу болуп калды экен? Карып калган жери жок. Ашса 30-дан ашкандыр. Буржук бет, шадылуу кол, кармаса капкан тиштегендей кармайт. Антсе да сырт кебетеси көзгө түшүмдүү. Бирок көзү жаман, сүрдүү. Саал эле болсо канталап чыгат. Анан Абакирден жакшылык күтпө. Жакында бир окуя болду. Иңирде жааган жамгыр түнү менен себелеп токтободу, жадатты. Үзүк турдуктан сарыгып акты. Эртеси да басылбай бир отоло ак жаам болуп алды. Үйгө амалсыз камалдык. Бекерчиликтен башыбыз ооруду. Агроном Сарокин гана аттанып кетти. Анын иши жаан чачында да токтобойт. Мал чарбасына да жооп берет. Ошол үчүн тыным тынчы жок. Качан көрсөң ат үстүндө. Жаан кичине басаңдаганда Саадабектин чиркегич иниси эсиркеп, менин атымды токуп минип чабандарга кеткен. Алди менен Калипа булакка сууга кеткен. Үйдө Абакир, Саадабек, мен үчөөбүз калганбыз. Ар ким өз эрмегүз менен үңкүйүп отурабыз. Абакир сунала жан баштап, чылым соруп жатат. Саадабек болсо очок башында тердик төшөнүп, сөгүлгөн өтүгүн көктөп отурат. Китебими окуп мен бир бурчтамын. Үй ичи ит байласа тургуз. Суу болгон турдуктан койдун терлүү жыты каңырсыйт. Түндүктөн анда-санда сары суу тамчылайт.
Sırtda Akjan bayagı kalыбынан жазбай себелеп, gölçük betteri mayda jıvır. Abakir erine esinep, muundарын gırsıldata gerilip aldı da, çılыбынын kaldığını ırgıtıp jüberdele, anısı gizdin çetine barıp düştü. Baat ele kurmuşu jıttanıp ketdi. Sadabek çılımdı ala salıp gülge taştadı. "Habaylasam bolboybu?" dedi al, tükürüktöp suulagan göktü tartdı. "Horduňan gozgala alбай kalgansyňby?" "Ançalyk emne bolup ketdi?" Abakir atyrulçudan beter başyn jerden julup aldı. "Giz güýdi." "Ha güýbese örtlenip ketsin. Senin dünýäň örtlenip ataby?" Abakir gekete byrs etip koydu. "Çokoýuňdy gökdegendi bilseňçi, başga nimne gylasyň?" "Gep düýnede emes. Sen öz üýüňde oturgan joksuň. Bir ýerde senden başga da kişi bar." "Oşa böten üýde oturganym bolup atpaýby? Öz üýümde bolsam senden neme menen süýleşip goýbas elem. Düşündiňbi? Jargakşymdy şordum. Kargış diýen bulan arkaý seni menen aýalyň ekön okşagan ahmaktарды sürgünge aýday turgan jer tura. Silerge goşup meni da Hudaý aýdap gelip oturbaýby bu jerge?" Sadabek göktü julka tartyp aldy. Kolundagy şibegesi uçup ketdi. Artyna barıp düştü. Abakirdi çary gözünden çıga garap, bir golunda sozo garmagan gök, bir golunda ötükçön aýbatdy umtuldy. "Meýle, men ahmak bolaýyn. Meni erişip gelip barybızga tamak pişirip berip жүрgen gatynım da ahmak bolsun," dedi tanowlary gypçylyp. "Seniňçe, Anarhaýdagy başga jurtdun bary sürgünde жүрgen nemeler eken goý ya? Alardy sürgünge sen aýdap geldiň bele? Kana, aýt. Hey it," dep Sadabek takasında naly bar ötükdi konçundan garmap atyp durdu. Abakir jalt berip tiginde jatkan tokmoktoy açkışty ala koydu da, uruga gamdanyp başyn eki iňine gatdy. Menin esim çygyp ketdi. Çinele korkunçlu boldu. Birin-biri öldürүүдөн taýuu tartkyda emes. "Koýuňuz, Abakir baýke," dep men araga düşdüm. "Urba, aba Sadabege ba, buga teňelbeňizçi." Ekönün butlarının arasında jürdüm çyrıldap. Sadabek meni çetke türtüp jüberdi. Eko atyrylçy ilbirstey birin-biri teşetiktep üýdün için tegerene bastı. Anan ekoteň sekirdi. Abakir açkıç menen berip gelip kaldy ele, Sadabek eňkeýe galyp açkıçty goşgoldop turasyndan garmady. Degen menen Abakir küçtü ele. Sadabekdi büktep aldy. Ekö güreşip sögünüp üý içinde on aparatşat. Men ırgyp jetip açkıçka jabışdym. Araň julup alyp sırtga gaçyp çykdym. "Alde yapa, Kalipa!" dep bakırdım sudan gelatkan eki gatynga. "Bolgula tez, muş taşyp atat, öldüret!" Katyndar çakalaryn goýa goýuşup maga jügürdi. Üýge çurkap girsek Sadabek menen Abakir jerde on alaktap jatypdyr. Ekön araň degende ajratdyk. Aldey erin sırtga çykaryp ketmek boldy ele, Abakir Kalipanyň guçagyndan julkunup çygyp, "Şaşpa, iri takymit, seni jalynpasam elebi, sen ali Abakirdiň kim ekenin bilelek ekensiň," dep jaldandy. Bakene katınky aldy kakçyňdap bet maňdaýyna geldi da tike garap tumşugyny aýtdy. "Kana, tiýip görçü, közüňdi çykyp salam, özüňdi özüň tanygys kılam." Sadabek sabır menen katynynyň golundan tartdy. "Koýçu şunu, aldy, uşu da adam bu." Al ortada men sırtga çygyp, adyrky topoloňda özüm ırgytyp jübergen açkıçty izdep tapdym da, çetke çygyp taş babanyň tübüne gömüp saldym. Anan otura galyp ыйлап jübersem bolaby. Kısıp gelgen dülöy ızadan tula boyum galçıldap ıyladım. Meni hiç kim görgen jok. Emne olup ketkenimi özüm da bilbedim. Tek taş baba gana menin gaýgyma argasız, gübe bolgondoy sokur gözün olur ayta gadap durdu. Terebel tumandanyp jaňga ezilip, çarçaganday dymyp jatat. Anın atamın zamandan berki gozgolbos tınçtygyn buzgan dawyş jok. Men gana gözümü ukalap, solukta oturdum. Imırt girgençe otura berip men. Görkömü gökte suktantkan şıvaktu talada men uşundayça gün görüp jürem. Jan ayabay hareketlensem da işim ali oňuna düşe albady. Mına azyr ele Abakirden dagy tilukdum. Mından ara emne gylam? Akylym jetbeyt. Birok mümkürep kalaýyn degen niýetim jok. Jygylyp ketgeçe turgan orduňda beken turşun gerek. Çö, jady bar. Heke özüm oňaýyşga wagt jok. Jumuş köp. Ertesi gündögüden erte turdum. Al tünde başıma bir oy geldi. Emi meni biri uruşmak turgay, katı söz aýtpagdaý kılıp kansem da başkaça jürüp, başkaça iştebesem bolboýt dedim. Başkalardan menin eş yerim gememes ekenim bilişsin. Eň obolu janarmay taşıp,
Traktorlardan baktарын özüm tolturup koydum. Anan radioatorlarına su kuyup koyayın dep, boçkeni kaldıratıp bulakka jönödüm. Emi tamak içip alsam kayra tınbay su taşıyım. Adırınça işim oydoğuday жүрүp жатты. Ал ортодо боз чалган көк жээктин ары жагынан күн да ойгонду. Анархайдын көз жеткис кең талаасына көрүнгүсү келбегендей көпкө чыкпай туруп алды. Анан акырын кылтыйып мурдун көрсөттү. Күн чыгардагы ажарланган кең талаадай ажайып көрүнүш дүйнөдө болбос. Тамылжыган чоң деңиз жайылып кетип, ошо көгүлтүр толкундары жалданган бойдон кээ жери жашылданып, кээ жери кыярып катып калган өңдөнөт. О, Анархай кең талаа, эмнеге үндөбөйсүң? Эмнени ойлоп жатасың? Кылымдардан бери купуяк каткан кандай сырың бар? Эртеңки күнүң кандай? Суу ташыгыч гана болуп калганыма өкүнбөйм. Мен али машинелерди жүгөндөп, бу кең талаанын көкүрөгүндө даң салып ойнормун. Тиги турган эки трактор менен биз иштеп жүргөн бу тирилигибиз орошон иштин башталышы гана эмеспи? Кен издөчүлөр Анархайдын астынан агып жаткан өзөндөрдү тааптыр деп бир жерден окуганым бар. Мүмкүн али божомол чыгар. Канткен менен адамдар бу каткаксыган жердин суунун кандырар, Анархайдын кең көкүрөгүн дүпүйгөн жашыл бак ыңкыган эгин басар. Алтындан дуак буудай жалына жел эркелеп ойноор күн келерине ишенем. Арыктарынан шылдырап мөлтүр суу агар. Бул жерге али шаарлар орноп, айылгыштактар жайгашар. Келечек муундар бу жерди берекелүү Анархай деп даңазалашар. Ошондо бир күнү мага окшогон бир бала келер. Бирок ал мага окшоп таңдын атышы менен күндүн батышы ортосунда тынымсыз суу ташып, кең келес бирөөнүн суук тилин угуп жүрбөс. Антсе да мен анын бактысына кызыкпаймын. Себеби Анархайга алгач келген өзүм. Арабамды токтотуп, таңкы кеңирсиген талааны тегерете карап турдум. Ушул учурда мен өзүмө дүйнөдөгү эң бактылуу, эң күчтүү, кала берсе эң сулуу адам болуп көрүндүм. Башыңа бак байырлап, күн кетпесин Анархай жергеси. Акыры көк чээктен көтөрүлүп, ааламды жаркыратып күн чыкты. Бу күнүм жакшы башталды. Моторлордун үнү өчпөдү. Сууну күттүрбөй ташып жеткирип жаттым. Бирок күн батканча дагы далай убакыт бар. Башатка кайра айланып келгенимде анын башынан бир коро козулу кой көрдүм. Бир кыз жайып келиптир. Кой козуну булактын көзүнө жолотпой агып чыккан жеринен суугарып турат. Бу кыз кайдан пайда болду? Кыязы тиги кош төбөнүн нары жагындагы конуштан келген окшойт. Аерде чабандар көп. Кыздын жүзү мага негедир тааныш көрүндү. Бир журналдын бетинен дал ушундай көкүлү маңдайына түшкөн Вьетнам кыздын сүрөтүн көргөм. Бу кыздын өңү тааныш сыяктанып турганы да ошондондур. Унчугушпай телмерип, экөөбүз тиктешип калдык. Кайдан пайда болду деп мен таң калып турсам, бу араба кеч бала кайдан пайда болду деп кыз да таң калып тургандай. Бирок мен сыр бербей, арабаман ыргып түшүп, көнүмүш кыймыл менен бочкеге суу куя баштадым. Сууга канган койду кыз нары түртүп чыга берди. Жаныман өтүп баратып, "Бул башаттын аты эмне экен?" деп сурады. Өзүм ылайлаган сууну тиктеп ойлонуп калдым. Раста, жалгыз булактын бир аты болуш керек го. Антип турганымча суунун ылайы тунуп, бетим өлтүрөп, түбү булаңгырланды. "Ботогөз?" дедим кызга бурулуп. "Ботогөз булак дейби?" Кыз көкүлүн серпип таштап жылмайып койду. "Сонун ат экен. Муңайым тартып чын эле ботонун көзүндө экен." Экөөбүз сүйлөшүп кеттик. Кыз менин жердешим болуп чыкты. Атүгүл мугалимим Алдыяровду да билет экен. Мындай ээн талаада жүрүп сүйүктүү мугалимиңдин ысмын эшитүү канчалык канимет. Кыздын өзү да ошо Алдыяровдун таасири менен келгенби деп ойлоп кеттим. Мектепти былтыр бүтүптүр. Азыр бу жерде сакманчы болуп жүрүптүр. "Биздин Кашардагы кудуктун суусу туздуу", деди кыз. "Ушул жакта булак бар деп уктум эле, өзүм да көргүм келди. Ширин судан козулар да ичсин деп издеп келгем. Козуларын өстүрүп күзүндө оторго кошом да өзүм университетке кирем. Кийинчерээк мен да окууга кирсем дейм. Механизация жагына. Мени буяка тракторчулукка жиберишкен. Азыр анчейин убактылуу", деп бочкени көрсөттүм. "Башка бир суу ташыгыч келмек." Озуман кандайча чыгып кеткенин билбей калдым. Ушунум ыксыз болуп калды. Уялганыман бетим чымыра басып чыкты да бат эле кайра муздады.
Hey akademik, tumşuňyňdy ganjalatam. Abakir'din ıraýymsyz üni meni muzdatdy. Hoy, men süýleşip turup kalgan turbaýymby? Kim al? Dedi kız düşünböy. Ha, jaýynçele, dedim kayra kızarıp. Suw jetkiriş gerek. Kız goýun jaýyp jönödü. Abakir bolsa traktordyň gabynasyna çygyp alyp, aba muştap aýkyryp turat. Hoy, baratam. Jaňyňdy basçy. Bötön bir önü gözünçe aýkyryp basan gantet, dep tişdene göbüröp atty kuwaladım. Boçkedegi suw çayıp alyp başman ayağıma çeyin çaçılıp gelet. Meyli tögülse. Bir tamçy galbay tögülse da meyli. Mınday gorduga emi çytay albaýmyn. Abakir kabynasyna sekirip düşüp bayağı günküsünde opuruldu. Men attım başını tarttım. Eger sen mıntıp aýkyra berseň, jumuşdy taşlap ketip galam. Abakir obolu abdary düşdü da anany ışkırıp koyup meni aşata sögüp girdi. Neňdi bu okmurun akademik, sensiz da bul örtdönüp getkir anarkay örtdönböy tura beret. Jer jutup ketmek bile. Getseň tigine joluň. Munun gaýaşy açylyn, jyrtygışdan üstüden. Men arabadan ırgyp düşdüm. Kamçyny traktordan aşyra ırgytyp ýyp, baş oğun jaka basyp ketdim. Tokta, Kemel, getpe, kayda barasyň tokta, dep artyman Kalipa gykyrdy. Toktamak belem, kayra ıldamday bastım. He, tim goý garany öçsün, degen Abakir'in üni uguldy. Hansyz da ölbeýbis. Adama meýli aýban ekensiň, bul emne kılganyň, dep Kalipa jemelep kaldy. Eki jaktaşyp jatkanyň göpke ugup bardym. Tokta bostan gete berdim. Kayda barsam barybir da, aýlanada gybyr etken jan jok. Düýneniň tört tarabyna jol açyk. Bulakdyn tuşunan, koşdun tuşunan öttüm. Taşbaba turgan döwün tüýünden ötüp ketdim. Taşbaba tabalay gülüp, agyp kalgan gözü oluraya garap uzatyp goýdy da neçen gylymdar boyu turgan galybynan jazbay, belçesinden jerge batyp telmirip kala berdi. Eşdeme oýlan bostan jürüp gelatam. Uşu jerden tedrek geçsem degen gana kalu. Kargış degen anarkaydy, emi jelkemden çunkuru görsün. Kıyırsız tala tomsorup jatat. Oýgyry, döwe jylgalary bari bir-birine okşoş. İçiň bışıp ketkidey. Bul gunarsız ölü talany kim jaratdy eken? Gorduk görüp japa çekken başım bu germek jeti jürek aýlantgan şybakty sur talany sendele gezip emne azap. Kayaň garaba meltiregen çöl. Tobo, bul aýmakdan adam emne tapmak başga jer jetişpeýbi? Taňky gyýaldarym emi bolbogan genkelesik bolup göründü. Mınasaga görküne kuşlar kılgan şыбakty geň tala. Mınasaga anarkay jergesi dep alsyzdygymdy, başban eksiz beçaralygymdy, goluman eşdeme gelbey basınganymdy sezip, oşoga öçöşüp özümdi şıldyňdap gelatam. Töbemde tüpsüz tereň asman, tegeregimde gyýyryna göz jetkis çöl tala, anda baratkan küpay geçen, kirdi ötükçön, günge oňup kuwargan şap geçen men kaýdan adaşyp tuş bolgonym belgisiz. Japadan jalgyz, nokottoy giçinekey bir jan baratam. Oşentip gete berdim. Jolda jok, izda jok. Temele jürüp baratam. Bir jerden temir jolga çygarmyn, dep oýlaým. Anan şpal sanap gete bersem, dagy bir razýezden poýezge jarmaşarmyn. Oşentem, el jurtga, elge getem. Artjagymdan at dübürtü bışkırgany ugulganda da kılçaýbadym. Sarwokem go, başga kim bolmagyly? Hazır jemelegen bolup anan suranat, bari bir kaýra gaýtpaýmyn. Tokta, dedi Sarokin jaýynça. Toktodum. Aty kara terge düşüpdür. Sarokin günge güýgen kuwa kaýıp kaşynyň astyndagy tuzday gök gözlerin gadap garap turdu da, jan sumkasyndan kyp-kyzyl kılıp menin putyovkamdy alyp çykdy. Any men jaňy gelgen güni zor symyk menen özüne tapşyrgam. Meh, muну taştap keteş jarabaýt, dedi maga sunup. Göz garaşyndan je jaman görgönün je jemelep turganyny görä albadym. Aýyptap da, aýap da turgan jok. Jumuş baş bolup moýnunda mildeti çoň günde arganday gütüsüz işlerge jolukkan, mınday şartga kanygyp ötken adamdyn sabırdy göz garaşy. Kuykul sakal baskan çarçaňky beti alakany menen ukalay sürtdi da, eger razýez izdeseň oňga tartajyr, tetigi jylgany ördü, dep kamçysyna görsetip atyn burup jönöp ketdi. Aň-taň ozum açyp, artynan garap galypmyn. Uruşbagany, kaýra gaýt dep suranmagan emnesi? Çalykan atyn çarçaňky menip jürgeni ganday? Üýjaýy katyny bala bakrasy alysta. Özü bolsa üý betin görböy,
Kıştır jaydır el işi dep talada çapkılap jüret. Bul özü kanday adam? Angıragan anarkayda izlegen emne? Artınan erçip sendele baskanımı özüm bilbey kalıpmın. Geç kurun barыбыз üyge çogulduk. Barыбыз onçuğuşpay öňküýüp oturduk. Oçokdogu tersken gana çart çurt güýet. Başga dabış jok. Barına gün ölümen. Söz baştal elek. Birok Sarokendin tünörgön türüne garaganda bir nerse aççuday. Kana, emem ne kılabız? Dedi Sarokin akırında hiç kimge karabastan. Hemne, anarkaydı topan su kaptap kelatıppı, dep Abakir gekerledi. Muну uqqan Sadabek onçukbastan turup, üydön çıkıp ketdi. Baya günkü muştaşkandan beri al, Abakir menen süýleşbeyt, adırda sözgü aralaşbayın dedi okşayt. Anın inisi esirkep da orundan tura verip kayra oturdu. Abakir anı menen da ırıldaşıp algan. Men jalanyp koýbogan soň bir günü esirkep eköz orun almaşyp, men Sadabekке tirkegiç bolup, al su taşyp kalgan. Belgili emespi? Suunu geçiktirip jetkirse gerek. Abakir adatynça atyrlyp bir tiyipdir. Esirkep jemin jedire goýçudan emes. Menden 3 ýaş uly. Muştaş dese muşga gıyın. Abakirge hiç kim jogap bergen jok. Hoýlana turgan emnesi var? Jumuşdy toktatgan adam jogap bersin, dedi aldagy. Gep kim gün ökör kim beýkün ekenin teriştiride emes, dedi Sarokin anıgıl çayıp karap koýbostan. Gep bu jaş jigittin tagdyry turaly. Emne işteyt? He, tagdyr emiş, dep Abakir mıljyýyp koýdu. Mınday akademiklerinin tagdyry alda gaçan çeçilgen. Kolundan bok gelbey gurap ötçü nemelerde? Abakir gıjırlana gol silkep saldı. Özüň oýloçy Sarokin. Uşulardyň golundan emne gelet? Biz tamanybız taşka telinip, nan tap jürgende bular oku demiş bolup, taltaňdap 10 ýyl wagtyn boşga getirdi. Bulardy asyragan biz. Gursaga tok giyimi bütün boldu. Handan emne çykdy? Emne öýrendi? Je maşyna aýday albasa, je atka moýunçak katalbasa, moýunçakdyň bosun gantyp baylagandy bilbeyt. Munun tüýşügin men tartyp jindi bolupmy bu? Okumuşdulugyny urganym jok. Dagy taş babanyň tarhyn biletimiş. İşke gelse garaylap gözün tapbayt. Handay bolsa başkalarga gesebetin tigizbey jok olsun. Anan kalsa, Sarokin, sen da göbele ömgöktöy berbegin. Önögüm jok jalgyz özüm iştep jürem. Başkany da ileýin etpeyim. Jok aga gömbeyt ekensiňer, erteň ele meniň garanyma zar bolasyňar. Ajanaga aýtganym aýtgan, mınday akademiklerden barym bitçe sygyp taştar elem. Jetişet, dep Sarokin dagy burulup karabastan Abakirdi kagyp saldy. Anı biz sensiz da bilebiz. Gewanda emes. Kana aýtçy Gemel, özüňiň oýun kanday? Tapataňdan jogap bere albadym. Abakirdiň aýtganyn ugup oturup, uşunun sandyragynda da çyndykdan ülüşi bar go dep oýladym. Birok gıjırlanyp, zaryn sözüne çygaryp aýtyp jatpaýby? Kaý jazygma? Men bir golu butu jok munju ekem. Je Abakir bilgende gezi gelgende albas maqob ekem. Je bilimden zıyanyny tartyp jürüpmünbe? Tüşünsem buýurbasyn. Birok Sarokinge tokto jogap berige tyrışdym. Men bu yerge tirkegiç bolup iştegeni gelgem. Traktor aýdagandy üýreneýin degem. Atka moýunçak gatyny bilip aldym go. Any eldim bary bilet. Uşu jumuşdy iştey berse dele bolat. Birok men eme suw taşygyç bolbaýym. Aýtdym, boldu. Ha bizde başka jumuş jok, dedi Sarokin. Anda meniň getkenim oň, dedim. Kalipa meni garap aldy da muňaýym gürsündü. Suwnu özüm ele taşyp, ordumdy saga berer elem, Kemel, birok özüň barbaýsyň da. Mındaýça jol çygaryn oýlagan emesmen. Kaýrymdylyk owaje Abakirdiň gylygyna gynjyldyby? Kaçan bolsa Abakir ozuny ag etkirip karayt çygyp jatkanda komaýlanyp, epdep jumşartuga, aýagyn oňdap ketüge tyrışat. Oşondoy bu emnesi bolsa da Kalipa uşinti aýtgan soň yza bolup oturgan men toktalbastan "Baram" dedim. Üý içi jymjyrt bola düşdi. Oçokdogy tersken gana bayagysynday tırsyldap jatdy. Bary meni aňyraya garaşdy. Meni jaňylyş aýtyp aldy. Hazır ele sözünden gaýtat dep oturuşdy okşaýt. Maga jakşylyk kalybagan, jek görgen adamdan uçuna özüm barıp düşkön bolup çykdym. Birok men ündöwedim. Aýtdym, boldu. Sarokin maga güdükdene garady. Parasyňby? Owa. Maga bary bir, dep Abakir oçoka çyt tükürdi.
Birok eskertip koyayın. Sal ele birdeme bolsa moýnuňdy julup alam. Ymyrt malda Abakirdiň gözleri şıldıngdap jatkanday geketkendi muzdak jaltyldady. Sal birdeme bolsa emne gylasyň? Gün muruntan korkok biliş kılıp alayın degeniň-go. Bayatan beri ündebey oturgan esirkep çıday albay getdi. İştebegende emnesi var eken? Gemel menin sokomda dile iştegen? Ha, sağa emne jok. Uyuşkan kagıp çılba. Özüz bilebis. Traktorga dağı jumuşga da men жооп berem. Hay, toktat, dep Sarokin jaktırбай Abakirdi dağı kakty. Anam maga aýtdy. Taň erteden başlap işke giriş. Ordan turup eşike jönödü. Emese dem algıla. Bul tünü uykum çala boldu. Abakir menen gantyp işteşer ekem. Buga çeyin andasanda bir gagışıp kalganыбыз bolbosa, ortabız okçun ele. Ertengden başlap günü tünü debey, anın kol aldına düşmey boldum. Çirkegiç boluşka çıdamgaylyk, göktük gerek. Men andan korkboymun. Arine talanın oygurun bilip, traktordan jürüşün basaňdatpay, sokonun tişin gerek bolsa götörüp, gerek bolsa düşürüp turuum ildet. Andan başka da traktorda oňdogo, je traktoristin başka jumuşuna işi kılıp barına jardam berişim gerek. Abakirge jazatayıp suragan açkış demes, başkasın je bolttu, gaykası uçurunda taap bere koybosoň, bale baştaldı deyber. Aldy apa uktabay jatypdyr. Karaňgyda jılıp gelip janyma oturdu da başyma sılady. Oýlanyp görseňçi Kemel, senin teň emes bul. Koyozdan çuvalbagan momun balasyň, jep koýot bu seni. Tükde jakpaýsyň. Jagyn aýyn degen men jok. Jegiç bolsa jep görsün. Bugün görüp jatmynby? He, özüň bilesiň-go, degi baýka, dep Aldey ahyryn üçkürüp alyp oruna getdi. Abakir közdün çekişimiz algaçky ele günü baştaldy. Uktap kalıp sokonun astyna düşüp getseň, men жооп berbeýim, dep işke çıgar aldında bir aýtdy. Kayda uyku. Katalık getirbeyin dep tik degenim ele sokonun tişleri. Sokonun tişine düşüp ölöm dep korkonço tirkegiç bolboy koygon jakşı. Taltaya oturgan butlarımın astынан kranşteynge bektilgen tişleri jarkıldayt. Katarынан kıygaçtap tizilip, dıngdın buğulangan çımgırtışın tilip, goň torup taştap barat. Traktor ıçkına gürüldöp, kırdığı jalpak tamanı şakıldap, şıbakты japşıra tepsep toktosuz jürüp barat. Abakir meni ölübü tirübü de bir gılçayıp koybodu. Gürjügen bıjıgır jelkesi gana görünöt. Uşulu oturuşta ele meni sınaganday, çıdap götür alar beken, je jarabayt ekem dep getip kalar beken degendey. Oşol üçün meni argasız getiriş üçün uşintip traktorun toktatboston jürdi okşoyt. Çaң menen açuu tütüngö tumçugup, katu temirde oturuyem nekenin başkalar bilbese da, Abakir jakşı bilet. Meyli, men da gaýtbaýmyn. Sokonun rulun garışa uçtap, jan jagıma garabay tırışkandan tırışıp oturam. Kança wagt ötse da lam de oğuz açmadım. Kınkı sün çıgarbadym. Abakir da öçöşkönden öçöşüp, traktorda taştak jirge saldı da, soko borozdan sekirip çıgıp, tişleri taşka şakıldap tegende, jark jurk etip ot çagılat. Selkildegen orduman meni uçup düşe jazdaýym. Oşondo da kıň debedim. Geç kirip Abakir traktorun toktatganda gana men ölörçe çarçaganymdy sezdim. Ozum urdum, göz kulagym çaң menen gumga tolupdur. Janym jer tartat. Jan başym tiýsele uykuga getkideymin. Birok orduman tapçylbastan Abakirdiň buyrugyny götdüm. Teşlerin götör, dep kabinadan başbaga kılçayıp kıykırdı Abakir. Traktordu aydodan çıgarıp motordu öçürdü da sokoga geldi. Enkeyip tişlerini sıypap gördü. Mokap kalıptır. Almaştırı gerek. Ertemenen dayar bolsun. Makul, dedim men. Zapas tişlerdi taştap, traktorda sokodan bölüp get. Aluun çukbastan aytkanımdı atkardı da koşko getdi. Men artından garap durup açuumda geldi. Birok suktanyp da turdum. Çarçagany bilinbey teňsile basıp baratat. Menin tırp eter alımdy galtyrbady. Birok özü da tınım algan jok. Högüzde işteydi eken, hayvan. Gürsünüp aldım da kuray çogulttum. Sokonun janına üýüp koydum. Tün içinde ottun jarygynda tişlerdi almaştyrbasam bolboýt da. Otun jynap ötken soň tamaktanyga jönödüm. Baykuş Aldey apa, burgerjan. Alıp koygun tamagın apıl-tapıl aşap jatkanymy
Zeyni geyi qarap oturdu. Jaybarakat es aluga çolom jok ele. Al deydim, fanaryn suradım. Emne kılasın? Dedi fanardy berip jatyp. Gerek, sokon tişlerini almaştıram. Kuday-ay, uşundayda bolçu ele, dep Aldey Abakirge atyrlyp koýberdi. Jiberbeymin, palany kordogonda bolaby. Men nemnem getdi. Jiberbesen goý, dep korsetdi Abakir jatuga gamdanyp atyp. Girişbegin, dep Sadabek ayalyn tyýdy. Kemeldin öz akyly var. Eşdememes Kemel, biz jardandaşabys. Jür, esirkep, dep Kalipa orundan turdu. Geregi jok, dedim men. Jon galgyla, özüm ele bitirem. Fanardy jagyp öýden çykdym. Tün goýuny gözgö saýsa görüngüs. Su içip alyşga bulaka gaýryldym. Kaynar bulaktan çordonu bülküldöp, betime salkyny urdu. Fanardyn jarıgyna tübü güňür şoğlalanyp koýmalyjyp jatat. Çyny menen botonun gözündey. Sakmançy kız esime düşdü. Bayağı jolukanda jadegende atyn surap kalbapmyn. Gökül çaçy jelpildegen al sökümdi kız kaýda boldy eken hazır. Sokoga jetip buýda albastan işke girişdim. Sokolordy göterilgönçe göterip koyup ot jaktym. Fanardyn da jardamy jakşy tiýdi. Gaykalardy burap çygaryp alyp, kaýra boltun burap giygizip, jogolup kalbasyn dep şapkeme salyp jatam. Oşendip tünü menen sokonun astynda soýlap jürdüm okşoýt. Gaykalarda gaýra burap salyş barынан kıyın boldu. Anın üstüne ebi gelbeyt. Bara ot da bastaý berdi. Sokonun astынан soýlap çygamda otku dagı guray taştap jata galyp üýlöýüm. Kança wagt ötkenini bilbedim, aýtor bardyk tişlerdi almaşdyryp çykkança tynym albadym. Oşondan keyin temteňdep traktorga jetdim da kabinanın içine guladym. Kantalagan goldarym birese syzdap, birese ısyp açyşyp atdy. Erti menen Kalipa ýogotdy. Araba menen su alyp kelipdir. Radiatordy tolturup koydum Kemel. Junup al, su goýup bereýin, dedi. Abalyň kanday dep suragan jok. Oşoga razy boldum. Biri etirkegensi boru organy da gede katu tiýet emespi. Kalipa arabadan bir tüýünçök tamak, bir şişe jarma berdi. Jarmany gere jutkanda çeçekeyim açyldy. Bu da bolsa Aldeýdin berip jübergeni go. Abakir geldi. Lam debedi. Şylto izler kıntık jok ele. Unçukbastan traktordy sokoga aýdap geldi. Men sokonu çirkedim. Zagon boýlap jürüp ketdik. Geçegide emes, bugün sokoda bekem oturdum. Kolman gelet eken dep kaldym. Algaçkysyn odan abirdi ötken soň ayagyna çeýin çyday alarma gözüm jetip kaldy. Aldyda kabinanın aýneginden geçegile bıjıgır jelke görünöt. Traktor geçegisinde ele tynym albastan ıçkına gürüldöp, temirleri şakıldap gelet. Şturbaldy garıştıra garmap, oşol göýde men oturam. Çak düştü, Abakir kapiletten motordu öçürdü. Tüş, dem alış, dedi. Traktordun gülükösünü tunjurap oturduk. Abakir sirke su götürübey, papirosun beljesine çaynap, kombinezonun, anan göynөгün çeştede barın astyna töşöp, güngö dalysyn tosup jata getdi. Keň daly, uý jondu, eti maýlanyşyp güngö jyltyrayt. Men da güngö içine torkum geldi. Göynөгümdi çeçip, astyma töşöp, jataýyn dep jatkanda Abakir uykusuray maga başyn burdu. Dalymda gaşy. Buyrugum eki bolboýt degen gyýazda zildeý başyn eki goluna jazdap jatyp kaldy. Men gozgolbodum. "Oktuňby?" dep başyn götürböy karlana ýygyn bulkup aldy. "Kaşbaýmyn." "Kaşysyň dedim, kaşysyň," dep maga atyrlyp jer taýangan kalybynda turup kaldy. "Kana, kança gütöm?" Men eriksizden getençikte berdim. Özama çydabay getdim. "Senimne? Men jumuşçumyn. Eldin barın bakka men dep töşüňdi muştaglay beresiň. Kılgan işiň ele jumuşçuluk bolbosa, dilingde jumuşçulukdyň genede niýeti jok. Baý bolsaň jaraşmak." "Ha, bolsa bolmakmyn. Meniň niýetim menen işiň bolbasyn," dep baý koston murduma çertip kaldy. Men ırgyp turup muştaglap jüberdim. Abakir uşunumu gana gütüp turgan belem, göpten beri içine tolgon gıjırın güçüne çıgarıp, meni koyup kalganda kalpakday uçup düştüm. Araň degende tezeley tura gelip, ıza menen dağı umtuldum. Men umtulgan sayın al bir goyot,
Koygan sayın jalp etip uçup düşöm. Muştumdan jitim urduňan getkis kılbasamby? Meni niyetim gандай ekenin sagat tanıtayın dep gürsügü muştumu ulanmaga gürs diýet. Birok men da taramışday tırıştım. Ulam jyga koygan sayın gayra ırgıp turup jarmaşa berdim. Kolum jetse men any betke gözge muştap kalam. Al iç borumdu ezip kabırgalarımdy kıyratyp salgansydy. Dağı bir jolu turup akırın jütküne berdim. Al kasapçı balta çapkandan beter kerile kalıp dep gök çelkeme koyup kaldı. Men et betimen bük düştüm. Biro kıň dep ün çıgarbaska erdimdi geset iştep jatıp kaldım. He, jattın akademik. Oşentip jerden jatın bil, dedi entege dem alıp jarılgan erdinin kanın tükürüp. Bu saga Taş baba turalı leksiya oku emes. Mundayda tarıktın jardamı tibeyt. Oşonu menen al ayak astыбызda tepselgen giyimen alıp kagıp silkip bir bugun çıgarıp ırazı bolgondoy şaşpay giyine başladı. Birok bu salgılaşta da men jengip çıkkanım anın oyuna gelbedi. Iraz jer tişsesem da bu menin jengilgenim emes bolçu. Hakikat üçün muştassa bolorum enemi düşündüm. Özüңdü biri urup jatsa tartınbay any uruş gerek ekenin düşündüm. Men üçün uşunun özü jеңişele. Abakir kombinezonun giyinip bolgonço men es alıp tez giyindim da sokodogu orduma barıp oturup kaldım. Traktor tatırap ot alıp orundan gozgoldu. Kabinanın ayneginen murdagda ile bıjıgır jelke görünet. Şturvalda murdagıça garışa garmap men baram. Turmuşubuzga ança-munça özgörüş kirdi. Ürün taşuga koşat çekilgen araba geldi. Anı menen birge araba keç geldi. Emi su taşuunun jumuşu jеңилдеп kaldı. Ürün sebege Sadabek menen esirkepten traktoru bölündü. Abakir ekөөz murdagda ele jer aýdadybız. Dagı bir jaňylyk bar. 2-3 gün murun arabaga düşüp düşkü tamaktan gaýtyp gelatyp, bulaktın başынан bayağı sakmançı kızdı görüp kaldım. Araba keç attın başını tarta berdele, Abakir jaktırбай şaştırdı. Hayda, toktaba. Men kızdı garay jügürdüm. Koyun taştap aldamaga jügürdü. Birok men aga jetpey toktadım. Jumuştan geçikpes üçün gayra tigi arabany kuup jetişim gerek. Toktoy kalıp, salamat dedim. Salamat dep kız da toktadı. Anı görgönüme kuvanıp duram. Birok emne dep süýleşörümdi bilbeyim. Emnege su taşbay kaldınız? Azyr gaýdasız? Traktorga ötkömün dep maktana gıykırdım. Tetigi zagondabız. Keçiriňiz, men şaşyp baratam. Barıňyz dep kız maga kol bulgady. Arabany guvalap çurkap baratam. Bir ret artıma jalt garadım. Kız da menin soňman garap, janagy ordunda turgan eken. Araba toktobody. Birok aga kapa bolbodum. Janyma kanat bütköndey. Kız maga kol bulgaganyna jazdın darkan talasında jügürüp gelatganyma baktylygymyn. Kuşday uçup gelatam. Maga kanat bütköndey. Ertesi sakmançı kız koyun jayıp bizdin zagondun janынан göründü. Jakynraak dagı bir döwege çygyp alıp koy gozusuna göz salıp durdu. Bir minötke bolsa da janna jakyn bargym geldi. Birok kaýdan? Abakir anday jakşylykka jar alypmy? Men da suranbay koydum. Kızga giyin jolukkanda Abakir ekөөz gürüldögen traktorun janında turganbız. Abakir motordun bir demesin garap jatkan. Bu kız emne gele aylançyktap kaldı, dedi Abakir. Bilbeyim. Atı kim eken? Bilbedim. Hey akademik ay, dep al şıldıngday tukurunup kızga göz ırgıtty. Boyga jetip kalgan kız eken. Men anı akır aya karadım. Bar orduňa, dep Abakir burk etdi. Biz jürüp kettik. Al ortada kız koyun gırdan beri jayıp düştü. Janna jetip barıp janaşa oturup süýleşsem, jadegende jelpildegen gökül çaçyn ele karap gelsem degende iki gözüm tört. Angyça traktor toktop kaldı. Abakir kabinadan başyn çıgardı. Rıçakty bekitip beri gel. Men taň galyp sokadan düşdüm da Abakirge bardım. İş uçurunda al meni kabinaga girgizçemes. Otur dep ordun boşatdı. Hayda büýren. Kanday Hudaý jalgady muny? Uşintet dep kim oýlapdyr? Abakirge emne boldu? Çyny menen maga niýeti oňoldyby? Birok köp oýlanyp oturbay aýtkanyn öýrenip jattım. Pedaldy tart. Elinçegin goş. Oşondoy. Eme pedaldy akyryn goýaber.
Friksiyon rычагтарын карма. Traktor gürgür etip aldı da zagon boylop jürüp berdi. Süýüngönümen jüregim lakıldap çykdy. Başka eşdeme oýuma gelbey, düýneni tügel unutdum. Bar oylogonum, traktordyň mexanizmlerini bilip aýdaganda öýrenip alsam diýip. Köpden beri kalaganym uşul emes bile. Muna emi güçlü traktor meniň gol gymylyma başyp, kas tamany menen jerde japşyrta tepsep jürüp barat. Büt köňülüm aldymdagy tetiklerge baylanyp, özümde çırmalyşgan uşul köp tetiklerden biri syýahtanyp kaldym. Zagondun ayagынан ayap tor buruldum. Iras tirkegiçim joktuğundan burula bergen jerde ala kalıp kaldı. Oşoda söz beken. Anarkayda jer jetpeybi. Uşundan arttırganım traktor aydagandy öýrenip alsam jakşy da. Zagondu 2-3 ret aylanyp çykdyk. Jüregim oruna gelip kıymılym işenimdi bolu başlady. Şaşpagyn akademik dep Abakir kulagymyň tüýünden gıykyrdy. Men adyr gelem. Eger birdeme bolsa motordy öçür. Al jürüp baratkan traktordan sekirip düştü da kagыныp silkinip üstü boyun tüzenip sakmançı kızga bet aldı. Anın aram oyun mına men oşonda düşündüm. Kanda ele meni kabinaga oturguzup kaldı dese. Kızdın kaşında jay baraka süýleşip durdu. Kayda şaşmak. İşi bolsa jürüp atat. Traktory jakyn, birdeme bolsa jügürüp gelet. Bu jorugu maga jakpady. Birok oşonda da traktor aydap jürgenime gorstonman. Kabinadan baş çıkarıp kızga gol bulgagym gelet. Birdeme aýtyp ün salsam deyip. Gargaşaday bolup Abakirden turup alganyn garaç. Al emnelerdi aýtyp jatdy eken. Kız emne dep jogap berip jatdy eken. Abaýlasy eken kız. Abakir menen adyr sak bolbosa bolboýt. Kız goýun aýdap ketkiçe 1,5 saatday traktor aýdadym. Abakirden gebetesinden korstonçuluk görünbeyt. Demeki tüpöýül topoz gebetelenip gekirегенден başga belgi görä albadym. Akademik, hayda öz orduňa bar, dep dalyga kakdy da mıyıgınan gülümsürep koydu. Lam debesten traktordan sekirip düşüp kettim. Geçegi kız bugün da geldi. Abakir meni dağı kabinaga oturguzup özü kızga getdi. Sakmançı kız emneye geldi deyim. Gelbeyle koyboyu. Traktordu toktatıp koy albayım. Je öz beti menen aydap kete berige canım tınçıbayt. Kantep bir belgi verem kızga dep kabinada alarjakты jalt karayım. Abakirge gezdeşe bergeni jakşı emes. Birok iki kişini süýleşdirbe gantyp tyýyp goýa alasyň. Kim menen süýleşörün har kim özü biliş gerek da. Bu jolu kız tez ele getip kaldı. Aga men katu guwandym. Koyun guwalap ulam artyna gylçaktap koyup jügüre basyp baratat. Keçir meni jarkynım dedim içimen. Tez getip kalganyň jakşy boldy. Ekebüz dagı gezdeşebis. Emki jolu traktorga oturup albay aldyňan jügürüp çygam. Adyr bara goý. Beş kökülüm. Ali atyňdy da bilbeymin. Erten gezdeşebiz degenim bekir eken. Abakir ekebüz bir-biribizge bildirbey, kızdy 3 gün gatary menen güttük. Abakir adattagysyndan açuulurak jürdü. Men aga gaýradan jeksur görünüp jürdüm. Any jek görörümde men da jaşyra albadym. Bu oň bogur kızdy jaman söz menen gordogan okşoýt dep, jaman göz suwuk sözden jarkynymdy gorgop albaganyma janym geýdi. Kolum boşoy galsa kızdy izdep taap alıp, tartınbastan ezilişe sırdaşuga söz berdim özüme. Oşol günden başlap kızga jolugunu eňsep, göksep jürdüm. Oşol gündörдүн birinde katu janda kaldık. Kaydan jaydan çapkındap dowul geldi da tögüp girdi. Geň talany alaýdylöý düşürgen möndür aralaş jaan ötkün ele. Asman güýüldöp, çaňdap jatkan жердin betin zamatda borjuk tagan gölçük bastı da kaldı. Birok Abakir traktorun toktatpady. Güçöp aýdap, artda möndürge kulagyn sabatyp, şömpürüp suw bolup baratgan meni bir gylçayıp karap koýbody. Suw singen gyrtyş murdagaday goňtorlup düşpey, sokony tişlerine gepdelip kakaltyp jatdy. Eger traktordyň gaz tamanyna batkak çap taşyp, bir ordunda jylbışa berbegende Abakirden toktator türü jok bolçu. Motordu öçürdü da, çılımın geriye sorup kabinadagy orunduguna çalkalay oturdu. Dowuldan baş kalkalap, kabinadan banek surap jügürüp geletdi oýlady okşoýt meni. Maga bolsa emi bar bir bolup kalgan. Jamgyr ötme gatarma ötken. Koşton düşpey ötügümdün balçygyn tazalap otura berdim. Suw tibesin dep korgolatgan nersem jalgyz bloknotum ele. Oýuma düşkön birdimelerdi jazyp, okugan kiteplermen göňülge jukkan özündülörün göçürüp alyp jürçümin. Bloknottu ötügümdün konçuna tykdym. Kapelet baştalgan ötkün kapeletden toktady.
Oşol zaman tüpsüz tuңguyuk gög asman çayıtтай açıldı. Jazdın joomart jamgyrı juup ötkön darkan tala suluulanyp jarkyn sala berdi. Жердin bu görkünen asmanda galyşgysy gelbegендей. Anarhaydın kıyırsız gengdigi murunqysынан da gengirşip çalky düştü. Asman menen anarhaydy biriktirip gün jelesi tartıldı. Alamdın tigi çeti menen bu çetine jete eğilip, düýneniň düýüm koz tüs boyoktorunun boyuna siňirip, gün jelesi kıymılsız eğilip turdu. Jüregim öröpküp, aylanta tegerete garap turdum. Tüpsüz tuңguyuk ülbürök tınoodan salmaksız gök obo, kanaty gözgöýleşbey, dirildegen türküm tüs asem totudan koz gün jelesi. Andan beri çalkygan darkan tala. Jer jyluu buulanyp kurgap baratdy. Töbede gögültür tunuk abada kanjarday kanatların kakpay kalgıp bürküt jürdi. Anı oşonço biýikke götürgen öz emes, güçlü kanattar emes. Moğu talanın boygo kuvat, göngülgö jiger koşor demi sıyaktandı. Oşol jiger, oşol dem maga da koşulgansydy. Göngülüm ergip, anarhay turasındağı uçkul gıyalım kanat kagıp sabalap uçtu. Iras uşul turmuşumda jerden kuvat alganday bekemelep, jarkyn gıyalıma adır hiç kim gölökö düşüre almak emes. Anarhaydın darkan talasynyň gelечegi turasındağı işenimdүү elesterimdi hiç kim buza almak emes. Mektepte dual gezitke geyde ırımçığa kalıp jürgenim bolbosa menin akındygym jok ele. Aga bolboy konçuman bloknotumdu surup çıkıp entelep gelgen algaçkı saptardy şaşıp buşup жазып kirdim. Kordoydun nары jagында aydın tala anarhay, adamdın butu baspagan gengirsigen genen jay, geň anarhay өлkösü. Gül jaynagan jer bolor emgeki şay ırga boy, ırıska şerik el konor. Irımın ebesini ança gelişpey kalganına garagan jokmun. Gökürögüme batpay orguçtap jatkan oy sezimlerden 100den biri kagazga түшpey kalganına ökündüm. Gelечекке uçkan gıyalımdı jetkirer görköm sözdü kantip tapsam dep meýe gatyrıp oýlanyp oturup kaldym ele. Aňgyça biri golumdan bloknotumu julup ketdi. Karasam Abakir küýdüm, süýdüm dep жазып atazymby? Dep nary basyp okup baratat. Hyrı menen kızdın başını aylandırmaksyň-ga. Bergin dep jindene atyrlyp jetip bardym. Birönün жазganyny okugan jakşy emes. Jakşyby, jakşy emespi any maga öýretme. Emne jakşy ekeni men özüm bilem. Barary. Senimi dep jügürüp barıp traktordan atjörtkany alıp çykdym. Koturba dep Abakir aybattandy. Men dagı birdem eken dese kaýdagy bıljır. Bloknotumdu maga sundu da azdan soň tala jaňyrta katkyra güldü. Haýdyň tala anarhay, keň anarhaýnyň өлkösü diýit. Ha, hey akmak akademik, sağa okşogan guru gıyal, jel öpkölördi aýdap kele turgan eken o şerge. Keň anarhay өлkösü dep tapkan sözün, hali dagı ataňy tanytar bu anarhay өлkösü. Bir ele gışgıçtap görçü, oşonda başgaça ırdap jürbeseň maga gel. Kıştaymynby jokbu? Any senden soraýym. Meni goýup öz gamyňdy oýla. Oýloý turgan emnesi bar eken. Abakir tünüre ızırınıp maga süzö geldi. Öz oýum öz başımda. Gaýerde bolboýun akymy biröge jedirbeýim. Nary basa berdi da, birdeme esine düşkündi gaýra gaýrylyp gelip meni süzö toktady. Aýdyp goýun akademik. Haligi kızdı oýuňan çıgar. Tüşüňe da girbesin. Çalıp salam. Any görü jatarbyz? Aýtdy aýtpady debegin eýsiňde bolsun. Özünden özgöçe jaşagandardyň baryn jek görüp, açuga muňup, zary başına çykkan uşu nemeni garap durup bir ese borum orudu. Şaşpay turup mınday dedim. Özüň çoň ele kişisin. Gede aýtkanyň estu adamdan sözü. Birok al baýkostan çygyp ketebi deyip. Adamga kıyaldanyga, oy oýloga, tilek tilege hiç kim tyýul sala albaýt. Uşunu bilip alsaň bolo. Adamdan aýbandan aýyrmaçylygy dagı oşentip oýlana bilgen emespi? Bol sözü kulagyna girdi we jagyp kaldy we kim bilsin aýtar üni öşdü. Tünörgön boydan traktorga barıp ot aldyrgyçda julka tartdy. Motor gürr etdi. İşibizdi ulantdyk. Uşu günde men aligi gıyalımdan ajrabadym. Kıyalımdy men garmaşda jeňip aldym. Emi al kıyalımdy nesi özümün.
Kıyalım da menden adaşkan jok. Jatsam tursam özüm menen birge. Geçkesin el uykuga girgende men üýden çykyp bulakka jönödüm. Bulak başına jalgyz barıp jalgyz oturgum geldi. Asmanga jyldız batpay kaýbir darkan talanyň çetine agylyp düşüp jatdy. Tegerek bulaktyň gözü jyltyr tunuk, tüpsüz tereň görünöt. Asmandagy jyldyzlar, atugul bütünдөй asman uşul giçinekey çöýçökke batyp turgansyt. Jyldyzlar bulak tübünden gökdegiden beter suktandyryp jymyňdaşat. Suzup alyp aylanadagy karaňgy tüngö altyn uçkun şirende çaçkanday, çaçsaň bolguday. Bulaktyn agyp çykyp jatkan ozunda jyldyzlar da goşo agyp ketip jatat. Berege tunup turgan çordonunda bolsa kudu gökdegidey bolup jyltyldaşat. Any garap oturup oyga çömüldüm. Talanyň gaýnar bulagy adamdyň jan düýnüsine okşoş belem. Gede adamdyň da dili tazalanyp, göňüli göterilip turgan çakta, kıyalyň alyp uçup turgan çakta, jan düýnüňe bütünдөй alam batyp turaby deýim. Bulak başynda oturup tün jamyngan tala sırına çömüldüm. Kulak türüp dilimde açıp koyup, memregen tünkü talanyň tabiatyn jan düýnüme siňirip oturdum. Kıyalym goşulup, göz aldyma ne bir ajaýyp elesler tartyldy. Kimge aýtsam muny, kim mene sırdaşsam, emnelikden ekenim bamdabadym, birok sırdaşsam sırıma, tolkundansam kıyalyma tüşüne turgan jalgyz gana aligi atyn özüm bilelek 5 kökül kız syýaktandy. Jalgyz oşo kız gana dilime dili jakyn, kıyalyma kıyaly okşoş syýaktanyp turup aldy. Jebul sezim algyz eköz algaç uşu bulaktyň başyndan gezdeşip, atyn botu gözlep birge goýganybızdan ulam kozgolduby? Algyz azyr kaýda boldy eken? Any oýlap oturgandy tuýar beken? Jakynda koşdu bütöbüz. Oşonda algyzdy izdep taap, uşu bulaktyň başyna ap kelip, Anarhay өлkösü turasyndagy kıyaldanganymy büt aýtyp berbesem, жазганырымды okup bergenim bolbos, kız gülse şıldyň bolamgo. Anarhaýdyň geleceğin kandaýça elestetgenimdi kara söz menen ele aýtyp berbesem, getüge turup atyp jyldız jabalaktap jaýnagan asmandy dagy bir jolu çalkalaý garadym. Gözüm görgönüne göňülüm süýnöt. Alemin araktagy döwede karaýyp taşbaba turat. Sokur gözleri alysty telmiretikdep, bardygyna kaýdyger. Dünýe kapar gebetesin jazbay turgan elesin göz aldyma dana geltirdim. Tolukşup ay çykdy. Oşonda men Aýdonyň arky jegin jakalay jyljyp keletgan örkünçök eki garandy gördüm. Görse jeýrenler eken. Kaýda baratşat? Suga geletgango. Eki jeýren Aýdonyň dal mizine gelip jer may menen temir jyttangan, başdagyday bolboy koňtorulyp jatgan Aýdony basudan çoçulap turup kalyşdy. Ay şoğlasyna jondoru gümüşlenip, jeýrenler kulak sireti eleňdegen galybynda göpkö turuşdy. Kurany butaktagan giçine müýüzi bar telkisi japysyrak ekönün teň alakanday gözleri ay nuruna çaglyşyp jalt-jult etet. Telkisi Kuranga ıktap, giçineke jeňil başyn sak götürüp turat. Seleyişip katıp turgan uşu galybynda adekö, bu talagay emne bolgan? Eski jolubuz gaýda jogolgan? Bu jerde goňtorup taştagandar kanday güç dep jatyşgan syt. Jeýrenler Aýdony geçip öte albady, dabady. Kaýra buruluşdy da sorulary ay şolasyna göňürt muňaýym jyltyldap, şыбырtsız basyp kete berişdi. Alar çoçubay jon geçsin dep men dagy biraz oturdum. Anan üýge gelip karaňgyda ordumdy sypalap taap, göpkö uktaý albay çakyp jattym. Oşondo argasydan şıbış söz ukdum. Awakir menen Galipa bir töşekde jatypdyr. Murda dele uşintiп jatyp jürüşkenbö, anysyn bilbeyt ekem. Galipa birdemelerde bışaktaý günküldep jatat. Söz ajyrym ugulbayt. Bal deme jetişet, dedi Awakir uykusurap. Çyday tur. Çakynda şarga barabız, oşonda aldyryp salabız. Köp bolsa 2-3 gün jatyp çygasyň da. Kuru bekar ýylaý beresinbi? Galipa kapalana jogap gatdy. Men gaýlagan jokmun. Sende adamdy nege süýüp kaldym dep, oşoga özüm jektep jatam. Degi senin emneňdi jaktyryp kaldym eken. Jebir adamga kılgan jakşylygyň bolsaçy, oşonuňa garabay itten beter erçip alganyma janym gaşaýat. Giýen ökünböýsüň. Jumuşdy büteli, anan özüm alyp getem seni. Jok, ökünörüm bışık. Ömür boyu ökünüp jürüp ötörümdi özüm dele bilip jürem. Oşondo dele bolboy seni erçip getem go. Kantip sensiz jalgyz galam. Agyryn söýleçi, berek jat.
Baya ele üşüntpeysiňbi? Jazdykdy büt suw kılıp. Men çümkönüp aldım. Jarkyn göňülümde kapalantgan bul sözlerdi ukpay erterek uktap getsem eken dep tumşulana jattım. Mezgil ötken sayın gün katulabısydy. Sarokin da tez gele turgan boldu. Ayda onu şaştırбаса bolar emes. Gün ötken sayın jer kurgap baratat. Dağı 5 gün ayday turgan jer kaldı. Ürün sepçilerge da oşonça wagt gerek. Sarokin'den aytysy boyunça güzünde gelip toňdurma odarat ekenbiz. Emki жазdan başlap köp traktor ap gelip RTS ornata turgan görünet. Sarokin'den jumuşlarynyň bary esepdeli. Talany çarkaylanıp Jybyt jylgasyndan beri gıdırıp jüre beret. Bul talanyň oyu menen kırynal temele garap jürgen jeri jok. Ala kanday jerine çeyin esepdep bağlap çykkan kişi. Kışı katu jyldary anarhaydagy malga jem çöptü maşinelep samolyotdop taşyp jatışpaýby. Any tyya turgan mezgil jetdi, dedi Sarokin. Kantyp tyar aylasyn özü bilet. Abakir köz tün ortasyna çeyin jer aydadyk. Talaga tünep taň erte gaýradan işke girişdik. Jumuşdun orlugy oşonçoluk Abakir meni mazaktogoda şaymany gelbey kaldı. Menin bar jogumdy mülde unutup kalganday takır nazar salbayt. Oşondo da tünürgün gözünün tereginde maga degen öçöştük jini jaşırnyp kaynap turganday. Sarokin emgek akozdap geldi. Abakir akçasyn gaýta sanap, güdükdöne tunjurap, anam barıp vedamaska gol koydu. Vay, bu жердin çöldügüne, alysdygyna, baryna tölegen uşul elebi. Biz ündögen jokpuz. Men öz mildetimde atkarıp jüre berdim. Öz kıyalym özüm menen koş bütüp tigi gırdın nary jagyndagy çawandardyň goşuna barar günümdü aýerdem 5 kökül kızdy taap alar gündü kıyaldanam. Oşol gündörü biz jaňy zagonga ötüşdük. Özüňe jakkan iş bolsa argaçan jaňysынан başlap turgany rahat. Mektepde okup jürgende de argaçan jaňy depterden jaňy jolundan başlap jazgandy jakşy görör elem. Taň erte tura galyp jaňy gardan iz düşpegen jerinden jaňy jol salyp baskandy jakşy görör elem. Gökdömde toborun gıdırıp, ali hiç kimden gözü çalbagan, jaňy kızgaldaktardy tergende jakşy görör elem. Uşunun barında jaňyga umtultkan, azgırgan güç barday. Ona bu anarhayda da sokonun tişi tilbegen dıngdy bozup, jaňy boros salu, jaňy depterden jaňy jolunday, jan baspagan jaňy kardagy jaňy izdey, jan görbegen jaňy kızgaldakday göňül tolkuttu. Koştun üstünde sokonun jıltıldagan tişleri dıngdygan tep çıtırata tilip oratkanın garap bıratkan elem. Kara güröň dıng kaş kulak jondonyp kaňtarlyp kalıp jatty. Aňgyça çetki tiştin astынан tolkunda jylt görünüp kayra jylt jogolgan balyk symal birdeme güzgüдөй tişke ottoy jark çagılışıp kayra boroz astyna jylt kirip ketdi. Daro koşton sekirip düşüp oşol jerge jettim da kalyň çymdyň astынан sümböдөй süýrü gelgen sarı temir surup çyktym. Hemne bolsa da koz eken. Kuwanganyman Abakirge gıykırdım. Altın! Abakir dabışymdy ugup traktorda toktatdy da sekirip düştü. Hemne taptym deýsiň? Altın! Karaçy Abakir, altın! Altın! Abakir meni gözдөýüp bolup şaşpay bastı da anan aptygyp jetip geldi. Kolumdagy jarkyldagan nerseni suna berdim. Kana, al tabılgany alıp işine berbey, aylanta garady da jeňine sürtdi. Öşergemne, altyndy biri taştap ketdi deýsiňbi? Dep koş gaýdyger süýlep durdy. Birok ulam garagan sayın kokusdan baskan korkunuşga apkaryp, üni kargıldana berdi. Gaýdan bola goýsun. Tabılganın jonundagy bıdır arasına turgan toprakty tırmaktap çykyp, güçürkene mıyıgınan gülümsüregen boldu da, meni tike garabastan narazy bolgondoy gaýryp berdi. Aýger, altın bolsaçy, dep men tabılgamdy jaktadım. Karaçy salmagyn, 800 gramday var. 12-nji gılımda bul jerlerden Mongollar turgan. Berge geler aldynda alar Kytaýdy çap, köp altyn oljolap gelişken. Bu dele oşol gezden galyp kalyşy yktymal. Tabılgan çineli altın bolup kalsa dep, negedir Abakir'din gözünçe tapkanım altın bolup kalyşyny galap, tarykty oşol üçün aýtdym. Uşu kaloga azgırlıp, kıyalım alıbıştı. Sözümdün aktygyna özümdü da, aň taň kalgan Abakir'di da işendire berdim. Jer aldında munun kança jatkanyny bilesiňbi? Başga metal bolsa alda kaçan çirip kalmak.
Bul taza altın bolgondugунан ушул кезге чейин сакталып жатыптыр. Анархайдын бетинде бир кездерде нечен деген көчмөн калктар жоолашып салгылашып өткөн. Ал кездеги хандардын кылычтарынын туткасы таза чулуу алтындан жасалчу. Мына карачы, бу да туткага окшоп турат. Кармап көрчү. Туткага ылайыктуусун. Абакир кайра алып кармалап көрдү. Салмактап көрдү. Алтынбы, жокпу аны билген кишилерге көрсөтүп анан айталы, деп ал табылганы чөнтөгүнө салып алды. Коштун үстүнөн түшүрүп аласың, менде болсун. Мейлиң, дедим. Салмактанган чөнтөгүн сылагылап Абакир тракторуна жөнөдү. Андан ары жүрдүк. Табылгамды Алдияров агайга алып барып көрсөтсөм деп ойлоп келем. Агайдын түзгөн музейчесинде мындай тарыхый табылгалар көп. Муну көрүп, тарыхын узун сабак кызык кеп кылып айтып берет. Анан чарчасам керек, табылгамды да унутуп коюпмун. Трактордун улкуп-жулкуп жүргөнү чарчатты баарынан. Бирде акырындап жылжып калат, бирде мотордун үнү кулакты тундуруп, тапатаңдан аттырылып кетет. Абакирдин бу жоругу таң калтырды. Трактордан чыккан кара түтүн айдоону каптап, дем кысып, соконун астын жойлоп, коңторулган бороз менен кошо көмүлүп баратат. Керели кечке ушинтип иштедик. Күн батып кетти, бирок каш кара элек. Абакир бир нече жолу кабинадан мага кылчактады. Караганы түшүнүксүз. Бир маалда тракторду токтотту. «Бери кел», деди кол булгап. Мен барып кабинага түштүм. Абакир өң алеттен кетип купку. Тики карабай көздөрү жалтактайт. Маңдайында эсиркектеген терини арчып, мотордун доошун баса кыйкырды. Кыйкыра берип чарчадым. Баары бир чагыңды бекемде дагы кайра келип сен айдачы. Негедир жаным кыйналып турат. Кечки салкынга кичине басайынчы. Жакшы болуп калар. Бар, дедим мен. Мен кошко барып кайра келгече Абакир трактордан түшүп калган экен. Кебетеси кетип, шүмүрөйө түшүптүр. Үн күйүп четке сүйрөлө басты. Чыны менен катуу ооруп калган го. Иши оорубатса керек, бүрүшө түшүптүр, деп ойлодум да тракторду ордунан козгодум. Трактор чирене тартып, бир калыпта жүрүп келет. Аны жүргүзүп башкарып келаткан мен. Бу жолу да жакшылап айдоого тырышып, адатымча толкундап алдым. Загондун этегине жетип кайра кайрылдым. Эңер кирип талаа салкын тартты. Эми 2 айлангандан кийин фарын күйгүзсөм болот, дедим өзүмчө ичимен. Бет алдымы түз карап барам. Ал жактагы апай бетти боорлоп бирөө шыпылдап кетип баратты. Кайкы белге чыкты да токтоосуз нары түшүп көрүнбөй кетти. Далысын гана көрүп калдым. Абакир экен. Ага эмне болгон? Кайда жүгүрүп баратат? Бирдеме көргөн го. Загондун орто ченине жетип, кабинадан сурулуп тура карадым. Абакир көрүнбөдү. Кайда жетип кетти? Ооруп турбады беле? Кызык. Тракторду токтотуп, моторун жайлатып койдум. Абакир! Абакир! Ал үн катпады. Моторду бир отоло өчүрдүм дагы кыйкырдым. Абакир! Кайдасың, жооп бер! Ала көгүн басып турган чыбырдын үстү тунжурап селт этпеди. Кыйналып жатпасын. Ичи ооруганга үшбүктөлүп, боордо оналактап жер сүзүп жаткандай элестеди мага. Трактордан секирип түшүп, ошо тарапка чуркадым. Кырды ашып нары карадым, бери карадым. Жан көрүнбөйт. Дөбөчөгө жүгүрүп чыгып карасам, төмөнкү түздө кетип бараткан Абакирдин карааны көрүндү. Алыс кетип калыптыр. Абакир, кайда барасың? Деп айталааны жаңырттым. Абакир кылчайып койбоду. Аздан соң жер соргонсуп таптакыр көрүнбөй кетти. Дагы бир аз карап турдум да түңүлүп кайра тарттым. Батып кеткен күндүн солгун нурлары акырындап өчүп баратты. Ой менен кырды бүркөө кабак ирешире басты. Биресе таңыркап, биресе эчтемени түшүнө албай келе жаттым. Азыр мага моуайым тунжураган тынчтык да жат көрүндү. Айлана тала менин ар бир кадамымды аңдып, шыбыртыма кулак төшөп, ойлогон ойлорумду билип жаткандай. Ойлогон ойлорум болсо Абакир. Илгери замандарда бу жерлерде эмнелер болуп өткөнүн айтсам, мага күлделе. Анан алиги табылганы алтын деп, кылычтын алтын туткасы деп койсом, акылынан адаштыбы? Бирок мындайлар акылынан адашпайт. Качууга алда качан даярданып жүргөн неме көрүнөт. Кээде өзү да кетем деп Сарокинди, Калипаны кала берсе баарыбызды коркутчу эмес беле? Биз корктук беле, сурандык беле, аны менен иши жок болчу. Баарыбызды жек көрүп, атүгүл бир жолу мушташ чыгарганычы. Анын үстүнө боюна бүтүп калган Калипадан кутулгусу келди да. Айлык акчасын аларын алды. Акыры жетип жоголмоктура. Бүгүн гана бир күн бекер иштеп берди.
haligi tabılga altın bolup kalgısı vardır dep beker iştegen bir gündük emgeginden geçkeni turam onusu. Menin oylarımdı Kalipa'nın önü buzdu. Abakir, Kemel kaydasıňar? Tünkü işke dep suwap gelgen eken. Kayda jogolup ketkensiňer? Dep eleňde aldyman çykdy. Esim çykkanaçy, gütüp turam, traktoruňar turat özüňer jok. Emne demekmen aga, çynyny aýtdym. Abakir getip kaldy. Jumuşdy taşlap ketdi. Emne deýsiň? Abakir, emne üçin? Dep mukaktandy. Bilbeýim. Bir otola getdi. Bir otola. Altın turaly unçukbadym. Abakir üçün özüm uyalyp turdum. Ketip kaldy deýçi. Kalipa nes bolo biraz turdu da arabadagy bidondu julkup alyp jerge kürs koydu. Hemneme suw taşyp jürem men dep öz aldynça süýlendi. Men bidondu alyp radiatorga suw guya başladym. Kalipa kabinaga çekesin tayap alyp burkurap ыйлап jüberdi. Şaşdym getdi. Hemne dep juwatarymdy bilbedim. Kaýra gelip galar balkim dep oğuz uçuman bulduradym. Any joktap jatgan men jok dep kabinadan başyn julup alyp jaş çaygan jözün maga burdy. İşenip jürbedim bile, ümitlenip jürbedim bile. İşengen kişim oşo bele, ümitim oşo bele dep jany gaşaya çırıldaganda tınıp jatgan tala tınçdygy kamçı tiýgende silkinip jüberdi. İşderman jigit dep jürbeýimbi? Kara mürtöz taşborlugy galar dep jürbeýimbi? Moz jüregin ak beýlim yssyk suýu menen eritip alarmyn debedim bile. Emi kılgany uşubu? Hemnesini aýtaýyn. Adam turmak aýban atda başkarganyňday basyp işlep jürbeýbi? Aýbandan adamdyn aýyrmasy jan dili bar emespi? Jan dili bolsa başkanın ümit dilegin sezbeýbi? Aýabaýby? Oşondo emgeginiň akybety gaýtyp üzürü ırys bolboýby? Abakirçi, oşunun birine da düşünböy getmedibi? Gelgende kanday bolsa oşo boydan geteberdi. Güýgüzüp getdi go meni. Güýgenimi kim düşünet? Men onçuk albay, özüm çok apa bolup turdum. Kalipaga janym açydy. Abakirde meni kandaýça süýgeniň gana düşünbeýim. Attiň, Kalipany taşlap ketip kanday asyl gazynadan, ırys taalaýyndan aýrylgan Abakir bilse, düşünse, ho anda alkışkı boronda aç kalgan aç börüdöy uluwas bele. Kalipa başka eştemedi besden arabasyny aýdap ketip kaldy. Anarhaýdyn aýdyň talasy memerip uktap jatdy. Alda gaýdan zyňyldap, şybak başyn ürgütgen parowoz üni uguldy. Balkim uşu poyezdge jabışyp Abakir getip baratgandyr. Çogalsaň jogol naalaty, joluň oşol. Sensiz anarhaý gurup kalbas. Sensiz görör günübüz başka. Sen jok bolsaň mögdep kalar biz emes. Kaýra any esime algym gelbedi. Jumuşdyň gamyny görüş gerek. Göpkö uwaralanyp jatyp traktordy araň ot aldyrdım. Tatyragan açuwdy oşgo tün ürküp oýgongondoy boldy. Kabinaga düşüp farany jandyrdım. Emi bu jumuşga jogap berçi men. Tündü jirep baratyp 5 kökül kız esime düşdü. Uçkul gıyalımday aruu jarkınım, adır janymda bolsa gana. Bu japaýy anarhaýga erten gül jaýnap, ıryska şerik el gonorun jomoktoп aýtyp berer elem. Jarkınım anarhaý ülkösüniň geleceğine, menin jomoguma işenmek. Çıgarmanın ayağı.